sa taon o no bulan, itahilalaon panahit na masaon, lumacay hagogotan amiyon Tuhan, moga prohan amin mga rajumi. Itadungan na marmengon-mengon, betarap mahita asa marsitio pantangan, tabangidohon ma tutuhatai ang giat masalpu virus corona. Ale Tuhan urupi mahami, balua mahami akabang somo, dan panait marjeon di sadok portibion, pamalum mana kinopamon. Itadungan na marmengon-mengon, betarap maita asa marsitio pantangan, tapangidohon ma tutuhatai ang giat masalpu virus corona. Ale Tuhan urupi mahami, palua mahami akabang somo, jan panait marjeon di sadok portibion, pamalum mana kinopamon, jan panait marjeon di sadok portibion, pamalum mana kinopamon.